Katukat, Tibasol. Tinapalabas, makumikom ni Francis ang nagaramid iti surat kontra iti droga. Ket iwaras namanan kadagiti tao. Inumong napay dagiti trabahador na, tapno palagipan na ida maipapan iti droga. Tinulungan mat daytoy ni Ligaya, tapno umadupay ti kopya tinasao a surat kontra droga. Iti may sangal daw, napan ni Francis iti sabali a barangay. Iti day tagundaway at day masideg a babae ni Dagimay. Ket inikan na daytoy iti may sa akopya akas iti insurat na. Nailasin na ti kadwa ni Dagimay. Itagagayan, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukat, Tibasol! Basam datan niya. Kano adati anak mo kat ibagam nga mga ramid iti kopya nga adu kat iwaras namat. Anya? Agdong daklatan. Di, apay datoy? Apay nga saan ka nga agsao? Agtungtong at kamatlatan. Sige niya, apan kamen. Di kadwa na lalaki. Kasla. Uwan. No saan ka nagbidot? Pasurot ni Astor dayjay. Iso dayjay tay nang ibaon ka ni Bong nga trabaho di farm. Kadwa na di babayan ang tid kanya kiti surat. Uwan. Dahito yung surat tayo inaramid ko kontra droga. No kasta, agiwarwaras damay. Apay jay lalaki nga aday jay lugan na. Kait anak latan. Kait anak ka dinggas. Saan mat nga ron nga agsao? Inawat na latan jay intet ko nga surat. Jak nakita ti rupa na, tasanak mat ngay masidag. Kait anak kit din. Kasla ko na nga kurso na danak. Anya? Amom dinggas, natarman da dya nga lalaki. Wan, natar. Kasta ka di. Wan, di ka kati agdanag. Tasya kati ay ayatak. Ay ayatak sika, dinggas. Nasayat no kasta. Ay ayatak matsika. Ni, apa yang aron nga katawa ka ngay? Bidot nga ron ti panangibaga, may tay ayatan ka. Ay ayatak sika, ako naman. Kat apay, madi aya? Awan parikot. Nga may mayat no ibalikas mo iti umno apa nang ibalikas. Ay ayatan ka, ako naman. Kasjay aya dinggas. Kasta, isurom siyak. Ta, saan ko nga ammo? Ala. Aglayuntan iti ayan tilugan. Sana bale, ta naiwaras mo amin ang dagiti inaramid mo asurat. Sige, uminom kayon. Ay na, mawawak nga talaga. Ay, agyamanak kene. Nakaluto akon. Sapay ko matamagustuhan nyo tiluto. Anya nga itilinutom. Kuha, pinakpet kan nagprito ak iti ikan. Kayat ko dayta. Adanda mo. Sige, tayo nakitaan. Sige, kene. Intan ija kusina, tagi dasarta. Wandag imay. Sa bagay, nagado tilinutok. Umdas ka da tayo amin. Jack kaya't tiramanday to'y sidaan. Sana naimas? Nag-imas tupay, ma'am. Naimas mat iti panagkunak. Di mo kadi kayat ti sidan, Margarita? Talaga asaan? Jack na iruam iti kasta kasidaan.
Saan ana imas? Ah, ma'am. Kaya't mo ka dita, ilutuan ka iti isidya, Saanan? Amangan no'y kampay iti sabidong. Imbag ata di mo kayat, ma'am. Ista karga ko mga agpaiso iti sabidong. Nagado ije budiga. Je pag-ispra nga iti igas. Anya? Dagimay. Ala. No di mo kaya tisidaan, Margarita. Agluto lang ni Dagimay iti sabali. Saanan, Astor? Nasaysaya at no'y naklangan iti siled ko. Sige. Ay, among. Kastan sa nga talaga ni Ma'am Margarita. Makita mati ugali na. Sana ron ba nga sinong bata may tikas jay? Sa bidungam kit din? Kun kunak lang madayjay, among. Isumat nga mente mo una. Sige kit din, among. Mangankan. Tamok nga mabisihin ka unay. Naimas mat data si Dan. Neken ni tinagluto. Wan amo, siyak tinagluto. Nakasurusuro akmatan. Mabalin ka di Dagimay? Saan ka lang nagtagtagarin no kasagom ni Margarita? Sige nga rod, among. Gusto rin dyan anakan ko. Ina ko na ginana. Sige, among. Talaga di kaya king kinaawatan kini Ma'am Margarita, Dagimay. Madimat ano, iso amente osto, dinggas. Ngauray, madimat ti ibagbaga na. Nalasto kay ti Kaslasaan nga agsidsidya iti natang. Nag-imasto pa iti luto na kenne. Thank you, Dagimay. Ala, ituloy tayong timangan. Tayong matan na ginana. Tayong paglakit din tanda ka dito mansyon. Madamang masay kanyak, dinggas. Apay ka ding agpaisungad ka dito eh. Nasaysayat matlang no at dakadwan ni Dagimay dito yakas kanya kamo. Itinapasama kiti plantasyon. Ang mga nodakas mat mapasamak dito eh. Anya? Nagsigurado akla nga mo. Tatinang dadal iti plantasyon mo. Ang mga nodaguran na ka. Bueno, amangan. Noadamat pa kay naigan na iti politika. Anya? Iswanas kan nga ganat kakanayon, amo. Wen, dinggas. Sige, amo. Isublat ko dagiti sa kayo ang masahyan. Ala, agplastar kayo. Amangan mo kung nailasin na kadya pasurot ni Astor, Francis. Panagkunak kat sa Mas naawak laan. Taapay nga agiwarwaras damat iti surat. Idinto taamo na ti pagtataudan ti droga. Adakadwa na babay. Ngamjak amo na sino day jay. Kinuna na kanya kano adda anak ko. Pagaramidok mat iti kopya kat iwaras ko. Kasta ka di? Asino nga tadya babae? Jak amo na sino, ligaya. Nga magyaman naklata kadakwada. Gapot at imulong da nagiwaras iti surat ko. Francis, Kat di pasurot na Astor alalaki. Panagkunakat adalat tamat kinasayat iti puso na. pagkuna makasta. Iso tinang ibaon ka ni Bong nga umay agtrabaho diti farm. Nibong aman nipdot? Wen, binagbagaan ka no dadya pasurot na Astor. Kalpasan na. Imbaon na diti farm. Tap na awat at nagtrabaho. Kat inawat mo mat nga agpaiso ni Bong. Wen na. Gapot na kahasimat. Kas ita. Interesado nga agadal. Iso nga inton pa nagsasarag. Naskan nga agadal. Wan, awan parikot iti dayta. Ti pampanunodag. Apay asaan na pumanaw dahi apasurot na Astor. Idinto taam muna mo't adakas ti amon mo. Hoy! Again si Sexy? Ha? Ay, naimbag nga oras mo, man.
Saan anaimbag ti oras ko? No day tarupam ti makikita. O sige nga ron, ma'am. Tay tuloy ko tiyang karain. La 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 la. Anya tinagan mo? La 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 la. Diya gusto anagan mo, ah? Kalalili, ma'am. Diya kaduam anagalas ti sa una. Anya itayan tinagan na? Jagi may, tinagan ko, ma'am. Ha? Apay asikat ti simong bat? Kat saan mat asikat ti kasarsarita? Ay, sorry ma'am. Da kayo adwa. Nagado tinagmurungak. Ilabayo. Uwan, ma'am. Sayang atin yung alabaan, ah? Diyak kayat tinarugit. Uwan, ma'am. Hoy, dagimay. Ingka mangisagana iti chocolate drink ko. Yag mo diti paraangan. Agpainita, kabayatan ti pananginom ko iti chocolate. Madagdagos, ma'am. Sige, inakon. Agura kabit nga rod inya, ma'am. Nita, nagadupay la asaom? Uwan, ma'am. Sige nga rod, inakon. Ma'am. Anya ka din jay ipatpatimplam kanyak. Gatas day jay. Orange, wano kape. Chocolate drink, kunakmat. Uwan gayam, chocolate. Sorry anya, ma'am. Nalipatak ngay. Sige nga ro dun, tainak mang timpla iti gatas. Ay, chocolate gayam, ma'am. Ay, managlit pati taon. Ti puisit a babaunan. Kas lamang sursuran. Hoy, sika. Ituloy mo mati agkaraid. Di nakitkitaan na kasta. When, ma'am? La 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 la. La 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 la. Ket, kumusta dagiti bulong anaalayo? Awan na sayang amo. Pagbalinendan a bricks. Nasayat. Kasanuitan amo. Sige. Baliwan nyo ti agmula. Wan, amo. Mapanak iti headquarters. Ket mapan ko kasarita dagiti pulis. Nasken amatiliw no asino man dyan ang dadal iti plantasyon ko. Sige, amo. Nagtaltalag tayo lakit din nga awan ti manggaraw iti plantasyon. Tagayam. At na kay tured. Uwan nga rod. Nga no asino man day tang agin tutured. Nasken nga gikaro. Kasano day to'y? Pinuuran dati plantasyon ko. Mayor, Sa pulan nyo tinangpor iti plantasyon ko, kat ibalod nyo. saan mi mabalin nga ramiden ti kasta? Tapulis kami, Apo Mayor. Anya nga rin ti maitulong nyo kanyak. Tapno damat gungunayo nga ikak iti kwarta. Pangbilin kami langan iti sabali amang sapul, no asino man tinangpor iti plantasyon nyo, Mayor. Aramiden nyo ti maiparbang. No naaramin nyo dayta, addan to nayon ti itad ko kada kayo a kwarta. Wen, Apo Mayor. Tumunong ka mang sapul iti tawa ng pur iti plantasyon, dinggas. Wan, amo. Nasken amatiliw no asino man day jaya. Wan, amo. Di kag sardeng, aging ga addiyo matiliw. Matungpal, amo. Adon tinaaramid ko ako piyama ng ligaya. Nasayat no kastarita. Agyamanak tatimulong ka nagsurat. Uwan manang, kayat ko matitumulong. Kumusta gayam iti pagadalan nyo? Ada ka di mo't lakas kan kang agar aramid iti kopya ti surat? Uwan manang, ado kami. Sino tinangalaan da iti kopkopyaan da? Ni Teacher Donna, manang. Tay advisor mi. Kasta gayam. Nasayaat nga rod no kasta, Rita. Amin sa nga estudyante kat agar aramidan iti kopya. Ngamin, naskan ka no ang mawarasan tintero nga ili. Agraman kabangibang nga ili. Asino nga tati mabalin ko kasarita iti da ito'y adiso. Masakupan pa lang da ito'y iti ronrono. At dala kaya masabat ko. Na mga oras mo, tata. Kastamot kin ka, baraw. Kasla nakit kita kan, ama. Uray siya, baraw.
Kasla nakikita kan. Sak amo no sa dinaw. Anta ka di amuyo aloko-loko di tiron-rono. Ha? Loko-lokaw? Ay, awan Mike, baraw. Apay ka day. Anda tawa sapsapulak. Anda ngamin nang puri ti mula ti bosko. Kat natadahal amin. Ha? Sana may parbang ti kasjay ngay naramid na. Kat no asino man tayo jay, sungbatan natin naramid na. Wano, amangan matkit dino si ka, tata. Anya? Siya? Ay, yak amo day ta, baraw. Ken, anya ka di amula, ti ipagbagam. Napatag amula. Apay ngay nga ta pinuuran da. Tata. Mabalin ka di atulungan na kamang sapol no asino tayo diya tao. Di kang danag. Ikang ka itidak kalagatan. Anya? Nas ka na mamuak no asino diya ng puor iti mulami. Ay, sige, baraw. Bayang, tatulungan ka. Sige nga ron, tata. Saan nyo ang maamuat no asinaw? Kaputada kami kin ni Francis. Kit awan nakakita kada kamay. Da kayo adwa, sumurot kayo kanya. Mapantayo ijay sentro. Wan, ma'am. Ma'am. Ado ti kayat ko agatangan ijay sentro. Isu asumurot kayo tapno adda tagabitbit. Ma'am. Siya, agbit-bit. Oh, apay. Agreklamo ka? Anya ka ka di ditoy, ha? Saan ka di ababaunan ka? Saan nakababaw nandito ay, ma'am? Nadikat may saak akatulungan ni Amo Astor kadagiti pagkwartaan na. Ngam agsusweldo kang iti binulan. Saan ka di? Wan, ma'am. Nukas tangarod. Agtrabaho kalata. Wan, ma'am. O sige, agsagana kayon taintayo. Aguray tayo iti pagluganan tayo. Gapo taawan da Astor. Ma'am. Hoy, sika, kinni-kinni. Paypayan na. O, adtoy ti paypay. Wan, ma'am. Kat sikamat dagimay, payungan na. Ukrada munday ta payong nga impaigam ko kan ka. Ha? Akat. Ma'am. Ay. Nagmayat gayam te. Masawa ti Mayor Anya, ma'am. Kasla reyna. Ulit man ti imbagam? Ah, Kan anya ti kayat mo asawan iti dayta? Kwa, ma'am. Awan matkit di. Ibagbagak lang tagpaiso. Iti kasta apa nagsarsaritam. Talaga apa ikat kan akatulong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad, ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay,